Asay Chung and Chungs television zone ba may gway kang nanu butong zang chinap akat tong kabiso may jam na the long times the gun female akat ni the People's Chronicle tong headlines find dalon eh. Ray mi tong jam ko kum na hilaw no ba may social media ko circulate suba may jam ko sakan may Q2 Autonomous District Council tamang long tong primary ozakum 2006 ko appointment sulokan may kasing pai kanalu na chakuta kaniu tong service ko rate terminate suwet na saye. Dalanay hay Manipur tong Governor Ajay Kumar Bhala ri Manipur tong Chabon nun kausakan may Q2 jing kaupuni injang di kaupuni bansin lut sutat kan may pangtay tiwang dato. Timik janay lung kau tiwang magna thau kumay diang kau rina pu impang paday tay action tan mila thau puni tuna sakan tay. African continent kau nai may Democratic Republic of Congo kau Allied Democratic Forces konge tuna lumsi may militants nun re Christian may nunda masaygan chanay ta sulalokan the. Luan Lex na kanay tang may Miss World 2025 munghay India ko hanggang da punite. Mi munghay Telangana State re may tong zang chanay kurina tamluna akat nung ko hosu punite. Delhi tong Chief Minister tingkum lingu may Lu Rekha Gupta katni katuang Cabinet Minister Gan Charuk ta Ramlila Ground kau kamung dai na Delhi Lieutenant Governor VK Saxena re sworn in sulokan the. Manipur kau government katan kasiamdat kang BJP MLA nun re tanran na tanba may lung kau dalanay Manipur BJP legislators nun re BJP State President A Sharda ta party office kau ariw na government katan kasiamdat ni may lam kau pari ragay kante. United Women Organization tamang long tong charuk tang may Foundation Day come training workshop on empowering women, empowering communities, women leadership and gender equality. Shikinu in Tamanglong headquarter ko HMI Hyderabad katni IWCF Tamanglong ri machuanglong may akatni in kalong may bangko takay kante. Drug issue le social justice lam ko karyang nai na one-day panel discussion dalanay multipurpose hall Tamanglong college ko takay kante. BJP MLA Guaitong joint meeting hay katumaylong ko bampunite tuna sakane. KYKL ko rina kedret luna paday imbu na security forces rina arms akatni Kemorflake payban katni tactical accessories le kazaw na nimlaw bame. Mi hay dalanay lauton moirang kiam laikay Bishnupur district katni kakching sumak laikay ko operation ko impang tongitwe. Andro SC tuang MLA Thonao Jam Shyam Kumar Singh rina Manipur kau hay PR hay kagan tingsang na law bamitay kamay ni resign supunite to na sakante. Shanti kau may puy katinggom linggo ng katumtang may puy hay kabiyang kau oral cancer na na RIMS kau operation gay na success suteto na cham kau hilawe. Kam may tsunami ko mina pam kau ting na lampa indarot ni. Chang may 24 degree to 12 degree Celsius na imig law kong kompu na minute ligday na janay krina tingzin tong kompu na minute luna paday pa. Gan kau negay banggay zingbang timpo intande. Asay tong gabi sumay jam tu kau rina ngalaw the zalo na bamigay ta tan kute.